kadai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pule dai Alvarin Khawanang kimat ki bakongsan Tentu Presiden Ramnath Kovind ye gisamla pule ke IIT Hyderabad bukan long ki batrang ye ki ai ki bakhamba bar ki bakham shaneng na ka buntayala de bat ka imlang salang Pak ka India ya ka jingkal pa Chakari Antigua na ka bunta bakan IT mo ya umul choksi ubale dan tilang hakakam thok pisa ya ka wega bank Bat kaseng Regional Democratic Alliance RDA kan penlang ya kajing kenduk lang munta kasni. Bat ka Central Executive Committee jang ka UDP kan kenduk lang lasai kasni banyak thirjin mut halal ka election sitang samai jang ka Ranikol. Ki khubor ki babnya. Presiden Ramnath Kovind humin kasni ula kanti ki samla pule ka IIT Hyderabad bakin long ki batrang ki ai ki bakhamba ban ki bakham shaneng na ka benta yala de na ka benta ka yin ka sanjong ki ka imlang sa alang baro ka wai bat kham tam na ka benta ki tu ki bakham duna ha ka yo ka kot ya ka ne ula ong ka jingkran ka ba ula ai ha ka jinyalang pengkok buram ya ki samla bala da pule ka bahinyau jong ka IIT Hyderabad ka bala long ha Telangana humin kasni Kovind ula ong baka jing keman jong kari kam dai su tangna ka jing sedang ki karkhana ka bala jalong hindu pos na munshwa henry ula ong baka IIT Hyderabad ka dai ban pet ban pensa nam yala de ha ka fourth industrial revolution lani ka jing ki jong ki karkhana ka badang ja munta ha ka ni ka spas nam ka ba arthway Ka India kalapa ya ka jingkal pa Chakari Antigua na ka bunta bakan IT mo ya umehul choksi ubale dan tilang ha ka kam thok pisa ya ka wega bank umehul choksi ula phet ri mo Chakari Antigua hadin belalap baula le ka ni ka kam thok bar ula yo ya ka jing long nong song snang bapura ha ka ni ka ri ka khubor sarkar ka thu baka kan won badai pe ya ka ni ka kam kala le Chakari Antigua katto kat ni snishwa banule ban pensu thu iki bor sinsar hangto bakan IT mo ya choksi ka India kam haswa ka India kala kalpa di kibor sinsar ka Antigua bankan lo choksi haba kala yo khubor ba udan ha kanikari kumban supin kan mau choksi bad unirav modi kidan ha ka jing sathwet ha ki pulet namar ka jing dan ti jongki ha ka kam thok pisa ya ka Punjab National Bank ka bala kot shado ka khatla hajar sanspa klor tengkam Ha Assam ka jinglong jingman ha kijaka bala shlai kala nang khambet khambyang katba ka kala nang yar ka khubor sarkar ka yathu baka nipko kala khang ya kijing khang plai jang ka doyang reservoir bar ka ha ka ni kadam kam shimapur sho road ka district ka bala shakta ajur ha ka ni jing shlai ka dai ka golaghat shosho leatho bapala silak mut kibriyo ha ki pratali ki district kila shakta ha ka ni ka jing shlai Kinong rap khamtam kila shakta jur hakba kilingkha kirisai jongki kila shaktap ling daka hakbe dai bakane agriculture director UMS Manivanan ulaong baka sarkar kan sasir ya kabailuk san jongki nong rap kumba julong karukam ulaong ru ba ansa pendur daki traktor ya kilingkha jongki to kinong rap kibla shakta hakani ka jingslay shosho ula bunrap ba ansa ai daki sumbai jongki jingthum ki bami hak ayam bamunta sa kinong rap Kenang bakinyo banbet yaki hakapor kababyang. Kanay kaday ka All India Radio Shillong kabawalam sapi ya ka khubor. Chief Managing Director jongka OIL Utpal Bora ulethu baka company bala thawlang baka OIL ka GAIL baka Assam Gas Company kala tender na kabenta ki project ban penyat penyang ling baki pipe ha Guwahati bat Barak Valley jongka Assam. Ulethu shosho baka jing pentrekam ya kini ki project kala banlong ha ka ju kapor ba pentrekam ya ka North East Natural Gas Pipeline Grid Project kabatmu ban penyeso ya thain sa lami ni baro kawai bat ka National Gas Grid limba ki pipe ban penya ya ka natural gas ubora ula benrap baka jing pentrekam ya kini ki project kala ban simpor hado kumbalais nam bad ula ongru baka OIL kala yo ya ka bha jongka ni ki arpili ki par penyang ki badan ha Russia Kaseng Regional Democratic Alliance RDA kan penlang ya kajinya kenduk lang mentagasni. Bat ka Central Executive Committee jang ka UDP kan ya kenduk lang lasai kasni banyak herjingmot halor ka election siteng samoy jang ka Ranikor. Ka UDP ka kemik lenti baka HSPDP ka balong ka dukhat jang ka ni kaseng sendrop kan kersan lang ya oba Pius Marweng ubalong ukertong ka UDP ubala thep kerteng na kabenta ka ni ka election hakasni thwa dieng baladap.
Umang yalam kaseng UDP uba Gemini Mautwa ulaong baka jingtmu jong kani ka jingya kambo lang jong ka RDA kan long na kabenta ban Ayman CM ya uba Marweng. Hakaway kaliang pat ka Central Executive Committee jong ka UDP kan ya kambo lang la syai kasni banyak kren ya kibut trekam na kabenta kani ka election shitang samay kaban sa longshen hakajlang. Uba mautwa ulaong pabaro kimunci ka UDP ki MLA ba kinongkit kam jong kaseng kani tribal ba ban Punjab ya uba Marweng hakani ka election shitang samay ba kinongyalam jong ki wei ki seng perthairu ki kersan ya uba Marweng kum ukurtong hakani ka election. Menteri kena ki kamkol bari jong ka sarkar Pedang Kiran Rijiju ulapai Nagaland ning kasni nakabenta ban jurep ikila jingerap bala pendan kam hakaban wa dikibrio ban pelai emiki ban penyo ikijingban kam jong ki hakajing slei kablaja hakani ka jelang. Hakajing ekran ba umefi Rio ubalang Menteri rang ba ka Nagaland Rijiju ulakular ba katmat ki kamkol bari ba katmat ki kam yadari ken ai kakti kaman kadiang jong ki hakaban yarap ya ka jelar Nagaland ban pelai ya ka nakani ka apot. Syo ulaong bahapok kasitayau ang sasna ya kaway kakanhuan kabanmang ya kajingnut jingsap hakabede ba kijing julor bat masamyo ya kakaipot naki kasalkar kan sapha ya kajingerap pisa syaki. Rijiju ulaong ru ba ang sabuot da kisipay Air Force nakabenta kanu kajingtan kam bakerki kum hakaba punpoy ki marbang mardi syakijaka ke bakham kandang par ki banglai lenti. Hakaju kapor unefi Rio ula terpat ya undi menteri ka sarkar Pedang ban aji nyerap syo nakabenta ke kam maramat na lor kila jinyerap ke bakila yuap mentang. Rio ula pensengoru babarap kinong nikmat bila syajit jong kaseng PDA kila rai ban mo senyang simai tulop nakabenta ban aji nyerap syikilamat jong kani ka jingslei ula kerpat ru ikiwei kinong kitkam jong kiwei ki seng perthai panyamo senyang lem kat bala hakabakum kani kapor. Menteri rang ba ka Tripura Biplab Kumar Deb hengen kasni ulaong ba ka BJP kan sajap ya baro atli ki seat ka Lok Sabha na kajala haka election ka ban salong ha usnam 8000 khandai. Udeb ulaong ba ungkerpat ya baro ki sapasangwat ki MLA jong ka seng sumrap BJP Indigenous People's Front of Tripura IPFT ban trai shitom khnang bahabaro ki constituency ka BJP kan tamdar 10,000 kali ki vote bat bakan yo ka jingjok ka bakrau hakani ka jingjit nang mikmat thamai syaka Lok Sabha. Ya kane udeb ulaong haka jingkran ka baula ai syakinong kekam ka seng BJP haka jingelang ka bala penlong na kabenta ban penkup buron ya state in charge ka BJP ha Tripura usin Sunen Diodhar ubala syathong kum uwai na ki national secretary ka seng barkum ukur in charge ka Andhra Pradesh. Pula kiletho bahaka snisat dan baladap uwai umangila ka wrestling ula syakam Nagaland halwa ka jingkemo ba ula batbor ka we ka longkni ka bandai satya ka naga haka snong kevu liza ka badan khampaji na kanong ba jong ka Nagaland lakamno ba u zazi tos sukru ula batbor ka ni ka longkni ka badan armut ki khun haka por ba ulok jong ka umsinadan hayeng haka artarik unalar kipulet kiletho bakinong snong jong kani ka snong kila kem ya usukru bakila IT no ya hakakti kipulet haka sinisa jan baladap kawai ka seng kenthai kalabu ejahar halor kani ka kambamman bakipulet kila lek thwet ya ubrio balap ya nakasnong dikhel hajan kohimang Barkat tu nila poy sa kabakot sa kakublor kabalawan sa pi na ka All India Radio Shillong sa Shipor niso baka Delhi Station na kabunta kakublor na kaktin Hindi kabanbot pat na kakublor na kaktin Pareng akapor prakasan minute kani kadai ka All India Radio Shillong.